Okay, praise the Lord. Amen. Yeah, you feel like we're fatu le neta yao, ile tatu ainga, ya mese lava ainga fatu to mafaiona, faalongolongo, yes, so seta si lava wa tatu fatasi ngolo pena tfailangi, ya male neta yao fatu na yo tatu ainga, o tatu mafuta ile neta yao ile alofo ile atua, fata ile atua, matango fiele aso, laulele aso, ono le fa maoni ole atua. Amen. Beona tato wa oina ua taua mio tonuina fua i tato ona oia. So praise the Lord for this morning. We receive grace. We have been called righteous because of Jesus Christ. So praise the Lord for that fact. Amen. That's our reality today. So I greet you in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Ia ole au amataine tato le tatalo, ia ona amatalo ole tato wole whaatasi mau ile upu ale atua ile nei taiao. Tato tatalo whaataitele ta mā beona mātou whaafoi le vi inga mai le ta ele o mātou loto. O I mātou lava o tangata, ua nao ni tangata e whai mailo upu, o ai ea I mātou, ua e manatu mai ai. O le ala lea o le mātou nganga vivii, o le ala leo le mātou o nganga whaafetai tele I le nei tai au. Lea ua mātou tau nuu mai I le taimi o le upua le atua, ta mā o laua fionga o le sulu le I o mātou vai, ma le māla malama I o mātou wala. A oa o ina ai mātou, ma a oa ina ai fo'i I mātou, I laua mi o tonu. Ia vi ia oe, nei māsa uma e o le whaavavau, e whaavavau lava. Amene. Again, it's always a privilege for us to be able to share in the Word. It's always a privilege for us to come together as we learn and to teach the Word of God. Le tai ala nei, o le tato mata upu e maua lea I le Ioane. Ioane mata upu e valu. Lea wa tato I loa o le tusi ale apostolo a Ioane, le so'o o Yesu. So we know that the book of John was written by the apostle John, one of Jesus' disciples. And we've been studying this book for over a year now. So as we head into the 12 months, we're now up to the 8th chapter. So ile netai au o tatou tau nuu mai I le ao awina le tusia Ioane, lona mta apu e valu, au le tai au lale nei o te fia whaau ngā ina le whai upu e tolu sefulu ma le fitu, ngā I le wha sefulu ma le fitu. O le manatu autu I le netai au a wha autu ina whaapea, o le avea ma ainga o le atua, o le avea ma ainga o le atua. This morning we're going to look at the text from verse 37 to 47 with a sermon entitled To Be a Part of God's Family. All of us understand where we come from. We all understand where our heritage comes from. We all understand who our parents are, who our grandparents are, who our great-grandparents are. We have an understanding of our lineage. E malamalama uma tātou I o tātou tupuanga. E malamalama I tātou I le ainga o tātou mātua. O mātua o tātou mātua. Au le tai au lale nei, o le a tātou tilo I le awhionga pa ia I le atua. Ma tātou whaalongo I upua Yesu, au awa o mai Yesu, I le avea ai o le tangata, pa ainga o le atua. Amen. Le vai aso na te anei na tātou whaawawina I le mata upu le valu, I se mata upu na whaautu vina whaapea, o le so'omoni. Le lana tātou malamala mai, o le so'omoni na whaatatau I le tangata ua talitonu. Le tangata ua talitonu ia Yesu o ia o le keriso, o le alo, o le atua. E tātou I loa mai vai aso na te anei, whamai o I lato uma o e talitonu, whamai e tū mau I le mata upu a Yesu keriso. O winga ia o le so'omoni. O le so'omoni na te iloa le ami o tonu ua awa o inai o ia. Amen. Na tātou a o ina fo I le vai aso na te anei le taui o le so'omoni. O le a le taui na tātou iloa, o le so'omoni na te iloa le mea moni, mai tu whaasa o loto fo'i
ele upu moni. Whetalai Yesu, e loa foi le mea moni, e tu usa au loto foi, ele mea moni. O upu Yesu i le mata upu e walu peo na tātou whaalongolongo ma o ina i le neiva i tau. O le tala noanga, o le tala noanga fo i lea, e ese mai le tala noanga wha sama noa a tātou le masani o na whai a. O le tala noanga lea, o le tala noanga a Yesu, ma tangata iutaia. O tangata iutaia tātou te maua i le mata upu e walu, lea ua tātou i loa, mai le mata upu e 5 o le tusia Ioane, o iutaia, o tangata e ita ia Yesu. Whamaile Ioane 5 o luna whaipua 10 ma leono manatua, whamai o le mea lea na whaasawa ai iutaia ia Yesu, ma sa ili fo'i e whasioti ia te ia. Whamaile whaipua 10 ma le valu, o le Ioane 5, o le mea lea ua atili ai, o na sa ili o iutaia e whasioti ia te ia. O tangata lava ia iutaia, o tangata lava ia tātou te mau e le mata upu e ono, le mata upu e fitu, lea o tātou anga i mai le mata upu e walu, o le tala noanga lea a Yesu, o loo whaia matangata e fōlinga mai, e ita ia te ia. Lea o tātou i loa o Yesu, tonu ma le awhatau sanga, sa iai o ia i le whonga ele. O le teimi tonu lea o loo iai tātou le mata upu e walu, o le teimi tonu lava lea o le lua ma le awhatau sanga, o le mata upu ma le ngaluwenga a Yesu a o iai o ia i le whonga ele. So a tātou mai tauina, o lewa o tonu a tātou i le mata upu e walu, ai toe ono masina a o le ioo i le whaasa tauroina o Yesu. So ia mai tau le leila o tātou manatu, a o tātou whai tauina le mata upu lea, o loo iai po o whaafea ngai Yesu, ma le teimi whaingata i le vā matangata, ai maise lava le vā matangata iutaia. Leisi o na whaupunga o le vā matangata e ita ia te ia. Amen? O tangata fo ia, e iu ina tātou malamalama, o tangata lava ia, lātou te whaa sa tauroina Yesu. So, o se vaina na ina ia tu ina tu ai se ata mo tātou, au tātou a ngai le upo le tua le nitai au. So I just gave a quick summary of where we're up to in the book of John. So remember in chapter 5, chapter 6, chapter 7, and chapter 8, what we've learned is that we're hearing and teaching the words of Jesus. And remember, this is a time of his ministry where 2.5 years into his ministry, he's facing a lot more opposition. How do we know? We know that way back in chapter 5, in verse 16, that was when people started looking to persecute Jesus. So in verse 16 of chapter 5, it says, "For this reason, the Jews persecuted Jesus and sought to kill him." So we've now learned over pretty much 4 chapters that the Jews, or the leaders of the Jews, or the leaders of the Jewish community at the time, are ultimately trying to seek to kill Jesus. We arrive at chapter 8, and this is where we are this morning, and the Jews are still seeking to kill him. So Jesus is still in this very, very interesting conversation between him, and we can also say between him and the enemy. So this is where we arrive today. Last week, for those of you who weren't here, we heard a conversation between what it looks like to be a true disciple. And so just to give you a summary of our lesson last week, that Jesus spoke about a true disciple as one who believes. So that's a first major indicator of a true disciple. Another thing that we learned last week is that there is a certain benchmark of a true disciple, and the first benchmark is one who continues in Christ. So one who keeps his commandments. And we found out that continuation is an endurance. So you need to be patient when you're a true
disciple, that you believe the truth. And we found out that there are also benefits of actually being a true disciple. And there are two things. Number one, that you will know the truth. So just by believing in Jesus Christ, he was the one that says, I am the way, the truth, and the life. Remember we learned that last week? The other benefit of a true disciple is that you will also be set free. Free from what? We come to know that we are free from our sin. Amen. So Jesus says that you will know the truth, and the truth shall set you free. So last week the conversation was between Jesus and the Jews, explaining what the true disciple looks like. Today Jesus continues this conversation with the same people, but we're now going to look at quite a confronting conversation. So le tai ala le nei, o te au mai e se fesili, o le tato au tūlea ina ia tato pe whaahata mai e le matau po le tai au ai geila ma le fesili. O le fesili le tai au le nei, e whape whea o na avea oe o se tasi o le ainga o le atua. So I'm going to ask a question this morning, and you can answer it for yourself, and hopefully by the end of our 1-hour session, 45 minutes, 1 hour session, you can answer this question for yourself. The question is, how can we confidently know that we are a part of God's family? Because I know that everyone in this room can raise their hand and say, yep, I'm a part of God's family. Yes, o wau, o se tasi, o le ainga, o le atua. Ai, o le pesili lea, o le atato whaongaina, I le whaita wina, ma le aoa o mai, a le upu, a le atua. Maua le manatu mua whaamole mole mo tātou I le tai au le nei, I le whaita wina, o le upu, a le atua. A mata mai le whaipue tolu suma fitu, se ia whaangata mai le whaipue wha se fulu. Whaipue tolu suma fitu, whaangata mai le whaipue wha se fulu. E tolu ni manatu o te whiatala noa I le tai au le nei e whaamatala I nai le tatou au tū. O le manatu mua o apera amo o le tamā o tupuanga. Lua o le atua le tamā. Tolu o le ti a polo le tamā o pepelo. So there are three parts of our sermon that I want to unpack. What does it mean to be part of God's family? The first part, we're going to look at Abraham, the father of descendants. 2, we're going to look at God, the Father. And 3, we're going to look at the devil, the father of lies. So we're going to unpack the question, how can we confidently know that I am a part of God's family? And we're going to try and answer that by the end of this sermon today. Maua whaipui e wha mole o le a amatai nei le tatou whaitau I le nei tai au. Afterwards, can I ask Michaela to read those 4 verses for us when we finish reading in Samoan. Whaitau wha Samoa, ia. O le whanau o tau a apera amu. A ua o tau fia whasioti a te au. O wā ua le iai la upu I te tonu I ate o tau. Wa o nei o te tautala I mea ua o I loa I loo tama. O tau fo'i tau te whaia mea ua o tau I loa mai lo o tau tama. O na tahi mai lea o I la tau I a te ia ua whaapea mai. O apera amo lo ma tau tama. Ua whetalai atu I sui a te I la tau. A whai o le whanau o tau a apera amo. O ua whaia e o tau o le a mio a apera amo. A ua o tau fia whasioti a te au. Le tangata ua tau tala atu I ate o tau I le umoni. Sa o whaanomo ai mai le atua. E le e whaia lea e apera amo. Amen. Thank you, Michaela. I know that you are Abraham's descendants, yet you are looking for where to kill me, because you have no room for my word. I am telling you that what I have seen in the Father's presence, and you are doing what you have heard from your father.
Abraham is our father. They answered, if you were Abraham's children, said Jesus, then you would do what Abraham did. As it is, you are looking for a way to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. Abraham did not do such things. Amen. But now you seek to kill me, a man who has told you the truth, which I heard from God. O upu ia na tātou whaitawina, o upu a Yesu ma Utaia. E ele upu na matai na ele tātou whaitau le tai au le nei. Wha mai Yesu manatua o le talanoanga a Yesu ma tangata Utaia. O tangata Utaia o loo tau sa ili lato e fasioti ia Yesu. Wha mai le tolu suma fitu, ua owi loa o le whanau o tau a apera amo. O I o loo wha maonia e Yesu, le tupuanga o tangata nei o loo lato talanoa. Manatua na tātou a awina le vai aso le na te anei o apera amo e lua o nā tali. O Isamaeli ma Isaako. Leo tātou iloa o le tama o le ele na whaatau nuina ai, fuafuanga a le atua. Whamai Yesu le taiale nei le tolu suma fitu o owi loa o le whanau o tau a apera amo. Ai whaalongo fo ilai upo Yesu na whaiwina ila na whaamtalanga lea whamai. A ua o tau fia fasioti ia te au. Mai tau mai o Yesu o lo tala noa. Mai tau mai whamai le tusia Ioane. Ua sila fia e Yesu loto o tangata uma. So e lei whaanunumi le tala noa a Yesu I tangata Utaia. Whamai Yesu, ua autou fia fasioti ia te au, a wā ua le iai la upu I totonu ia te otou. O le loloto I o upu a le atua a Yesu I lana whaupunga lea. Whamai autou fia fasioti ia te au, a wā ua le iai la upu I totonu ia te otou. Ile isi ngangana o le tato, nisi upo le tato ngangana e mawhai ona whaamatala ina ile winga o le upu lea whaeleni. Ua le nofo fale le upu I totonu ia te otou. Pio le ano na le winga o le whaamatalanga Yesu. Ua le nofo le upu I totonu ia te otou. In the Greek definition, that word there that Jesus uses in verse 37, he says, you seek to kill me because my word has no place in you. The Greek definition is that my word does not dwell in you, or my word is not permanently resident in you. That's why the Jews were seeking to kill him. O le mafuanga le na fia fasioti a Utaia, aisea, na lato tau sa ili ina ia fasioti awa e leo iai le upu I totonu ia te ila tau. E wha pe whiono wha amaunia, wha mai le mata o pue ono wha I pue tolu suma lima, wha mai Yesu o a o nei le a reto o le ola. A le ale tali atu tangata, wha mai na mui mui. Wha mai le ono, mta upo e ono whai pua lima suma wha mai Yesu, o le ai lo tino, ma inu I lo toto. Ai wha mai le tali atu a Utaia, e whainga tāle mea o lo whai mai ai oia. Wha mai le mta upo e fitu a lona whai pua suma le ono, wha mai Yesu, o lau mta upo e le o sau, a o lana na auina mai iau. Ai wha mai le tali atu a tangata Utaia, ua lato fia pue, ia te ia. Leo tātou I loa le whai mata upo e walu na tātou a o awina wha mai le tali atua I Utaia I upo a Yesu a o tū o ia le tau saminga o whale apitanga. Wha mai le latou tali, e le wha amau nia lau mau. O le si latou tali atu wha mai, o ai ea oi. O tali ia atangata e le o nofo whale le upu I totonu ia tei latou. Lela e tali atua Yesu le tai au le nei, wha mai Yesu, a ua o tau fia fasioti ia te au, a wā ua le iai le upu I totonu ia te o tau. Jesus opens up today's sermon and he says, you seek to kill me because my word has no place in you. I just want to quickly reference some of those words that Jesus says
from the beginning. In chapter 5, he says, I am the bread of life. But they turn around and they murmur. They complain about him. Jesus says that he who drinks of my blood and eats of my flesh. And what do? They say, this is a hard thing that he tells us. They stand up in chapter 7 and Jesus says, what I speak about is from him who sent me. But what do they turn around and respond? They turn around and respond that they want to kill him. They seek out a way to catch him out. In chapter 8, they say that, who is your witness? Another statement that they say in chapter 8 is, well, who are you? These are all confirming that the word did not dwell, or the word had no place in them. That every time Jesus was having a conversation with them, that their unbelief was so great. So le tai au lale nei, o te whia o meile manatu mua, o na ua whai mai ni lato, o le matou tupuanga o apara amu. A tatou a ngai wha mai whai patoru sfuma le balu, o au nei o te tautala I mea ua o iloa I lo utama, o outou foi, tau te whaia mea ua outou iloa, mai lo outou tama. O le tamale tala no ai a Yesu ya yutaia, tātou te maua le whai pui whasuma wha, o le ti Apollo. Ai wha mai le tali tangata I le whai pui tolu sfuma le iwa, wha mai o apera amo lo mātou tama. O le tautala tangata nei, o le mātou tupuanga lo mātou tama. Ai wha mai le tali a Yesu, wha mai, a whai o le whanau o tau a apera amo, po ua whaia e o tau le a mio o apera amo. Tala no Yesu le lato tupuanga, wha mai, ana o tau o le whanau a apera amo, po ua o tau whaia le a mio a apera amo. O le tamale nei o apera amo, wha mai lewa to tele o tātou e masani lava o na tātou taua, o le tama o le wha tua. Romai wha whai upu e lua se fulu, ma le lua se fulu ma le tasi. O lo iai le whai tau wha apea e wha atatau ia apera amo. Wha mai le whai upu e lua se fulu I le roma mta koe wha mai o apera amo e lei masalo vale ia ma le wha atua I le mea na fola ina e le atua. O le a mio a apera amo. O le a mio no na lua le wha matala mai e whai upu e lua su matasi le roma e wha mai wana mauti noa foi e mawhai ia te ia o na whaia o le mea na fola ina le a mio a apera amo. Wha mai Yesu I tangata yutaia, ana o tau o le whanau a apera amo, po ua o tau whaia le a mio a apera amo. Le a mio a apera amo e lei masalo vale. Wha mai e na mauti noa e ia le mea na fola ina. We read in verse 39 and verse 40 this morning because we're talking about how do you know that you're part of God's family. Jesus is having a conversation and he said to them, you want to kill me because my word does not dwell in you. They turn around and say, but we are descendants of Abraham. And Jesus responds and says, if you were descendants of Abraham, you will actually do the works of Abraham. Amen? And what are the works of Abraham? We actually find descriptions of it in Romans 4 verse 20 and 21. And one of the descriptive words that Paul describes Abraham's faith was that his faith did not waver. Amen? Another description was that Abraham was fully convinced of the promise that God had given him. Abraham didn't see what God had promised. God had promised that he would have, the ladies are learning about the Abrahamic covenant. That the grains of sand and that the stars in the sky, that's what his generation and that's the children that he would have. He didn't see it, but yet Romans tells us that he did not waver. Romans tells us that he was fully convinced.
So when Jesus talks to the Jews and says, well, if you did the works of Abraham, you will be children of Abraham. So he disbands the argument that they were descendants of Abraham because of their lack of faith. We're asking the question today, how do I know that I can confidently know that I am a part of God's family? Abraham gives us quite a clear example. Whamaile e peru Iakopo e lua. Whaipo e lua sumatasi ma le lua spun ma le lua. Upu nea Iakopo e whaatatau ia apera amo. Whamai e leita wami o tonuina e alo tatu tamau apera amo I ngā luenga. Ina ua avatu e ia o Isaako lona atalii. I lunga o le whata whaitaulanga. E te leiloa ea na ngā lulu e whaatasi le whaatuatua ma ana ngā luenga. O ngā luenga fo'i wa atoa ai le whaatuatua. So here, another character of Abraham was his faith and his works. Amen? That when the writer of James, talks about it in his book, in James chapter 2, verse 20 and 21, we read that in verse 22, do you see that faith was working together with his works? This is Abraham. And by works, faith was made perfect. Hebrews 11, I also want to read today to describe our forefather Abraham. It says in Hebrews 11, verse 17, it says that he who had received the promises offered up his only begotten son. So this is talking about Abraham offering up Isaac as a sacrifice, a substitutional sacrifice at the time when God said, give me your son. But Abraham says that he who had received the promises offered him up anyway. And verse 18 says, in Isaac your seed shall be called, 19, concluding that God was able to raise him up. Talking about the faith of the man. Whamaile e peru whamaina talia le upu na folaina. Ole a mio a apera amo. A whamai esu ia iutaia I le taiaole nei. A whai o tō le whanaua apera amo. Po ua o tō whaia le a mio a apera amo. Whasefulu whamai. A ua o tō fia whasioti a te au le tangata ua tautala atu iate o tō ile upu moni. Sa o whaalongo ai mai le atua. Ele I whaia lea e apera amo. Amen? O tangata nei na lātou fia whasioti ia Yesu. Whamai o I lātou o le whanaua apera amo. A whamai Yesu o tō ua o tō fia whasioti a te au. O le na tautala atu ia te o tō ile upu moni. Sa o whaalongo ai mai le atua. A whamai ele I whaia le apera amo. Aina, na talia e apera amo le mea na fola ina. Amen? The Jews wanted to kill him. They said they were descendants of Abraham. But Jesus turned around and said to them, Abraham didn't want to kill me. He actually received the promises, even though he didn't see it, but he received it. He accepted the promises that was given to him. He accepted the covenant that was given to him by God. And yet these Jews who claim to be the descendants of Abraham, and rightly so, did not have that same heart. Amen. So if you see le taiaole nei, e whape whea o na avea au, ma a inga o le atua, lea ua au mai le ata mua, ia apera amo a. Pea tatou mana tunatu, o le wha maalosi fo I mo tatou, pea ma tatou mana tunatu I le a mio apera amo. O le tangata whamai na whaatuatua, whamai le whaasamo, e lei masalo vale, lona whaatuatua. Whamai na malosi tele o ia, ile whaatuatua. Whamai o ana ngā luenga, malana whaatuatua. O le a mio a le tangata o apera amo, e mawhai o na whaamalosi ai fo'i tātou I le taiaole nei. We now see that the character of Abraham, the so-called father of the descendants of the Jews. But they didn't even know themselves that this man here did not waver. He was fully convinced of the promises.
he was a man of faith and action, that he received the promises given to him. Yet his descendants, the ones that were having a conversation with Jesus, they wanted to kill Jesus. Why? Because the word did not dwell in them. So, might be able to answer part of your question this morning. Do I learn anything from Abraham? Are there things about Abraham that can help me answer the question of whether or not I am a part of God's family? Amen? Painga lona lua, tātou te maua le whai poe whāsu matasi, a ngai I le whāse fulu ma le tonu. And painga tātou whai tau mai le wha Samoa, and then if I can ask, if you can read verse 41 to 43 in English, please. Maua lau tusi Samoa, tātou whai tau whaatasi, ia. Ona whaapea mai lea o I lātou ia te ia. E le tama tō I whale I mātou. E tasi o mātou tamā. O lea tua lea. Ona whetala I atu lea o Iesu ia te I lātou. A whai o lo o tō tamā lea tua. Tō alofa mai ia te a. A wā ua o sau mai lea tua. Ma o sau I inei. A wā foi o te le I saufua, a o ia lava ua awina maia. Se ale mea e lela mona e o tō lau nei. A wā tō te le mawhaia ona whaaro I lau I tā upu. Thank you, Au. You are doing the works your father did. They said to him, we were not born of sexual immorality. We have one Father, even God. Jesus said to them, if God were your Father, you would love me, for I came from God and I am here. I am not of my own accord, but He sent me. Why do you not understand what I say? It is because you cannot bear to hear my word. Amen. Ole manatu luna lua, ole atua le tama, God the Father. Fa mai Yesu, ua whaia lawe o toa mio a lo o tō tama. O na whapea mai leo I lātou, e le ni tama tō I whale I mātou, e tasi lo mātou tama o lea tua lea. O le mataupu lea ua tau nuku a Yesu, fa mai Yesu, fa mai Yesu ia te I lātou, ua whaia lawe o tō a mio a lo o tō tama. Again, o lewa to refer le Yesu a ngai whai poe whāsu ma wha a. Ai whamai le tali atua tangata iutai, e whamai e tasi lava lo mātou tama o lea tua lea. O lea la ua tala noa, e le ngata ona whamai o le latou tama apara amo, a le lau whamai Yesu, a na whaapea o lo o tō tama apara amo, o o tō whaia le a mio a apara amo. A le lau whamai latou, le e tasi ala mātou tama o lea tua. E tali la Yesu, e mawhai fo iona tātou mawai, se awa onga mo tātou I le tai au le nei. O le vahenga mua a le tali a Yesu, whamai, whasfu malelua, a whai o lo o tō tama lea tua, po ua o tō alo whamai ia te hau. O le vahenga leo te whiatala noa I le tai au le nei, a whai o lea tua, le tama. A whai o lea tua, le tama o iutaia le whaapea mai, e tasi lo mātou tama o lea tua. Ma whai fo iona tātou pesili, a whai o lea tua, lo tātou tama, o le whai longa mua o lea tua lo tātou tama, whamai Yesu, po ua au tō alo whamai ia te hau. So the first sign that we know that God is our Father, we find in Jesus' response, because they have not only said, well, Abraham's our father. And Jesus responds and says, well, if you did the works of Abraham, then you'll be children of Abraham. Then they say, well, we have one Father. So again, they're still claiming we are children of God. They say we have one Father, it's God. Jesus comes in verse 42, he says, well, if God were your Father, you would have loved me. What's Jesus saying?
you would love me. If you were God's children, you would love me. Amen? O le si whai longa mō tātou le tai au le nei ua avea i tātou ma ainga o le atua. Tātou te alolofa ia Yesu. Amen. Ai sea, wha mai le whai upe whasu ma lua, a wā ua o sau mai le atua. Ma lona lua, ma o sau I nei, a wā foi o te le I sau fua, a o ia lava, wana au wina mai iau. O le ale au ngani le tau ma whai Yesu e ta watu ia iutaia. A whai o tau o whanau a le atua, a whai e tasilo o tau tamā o le atua, e ta tau ona o tau, a lofa mai ia te au. A wā na au wina mai iau eia. Amen ah. Whamai le Ioane mua. Mua le Ioane a lonam tau koe 5 whaipu mua. Tusi foi apostolo Ioane. Whamai o I lato uma o e tali tonu o Yesu o le keriso lava lea. Ua whanau mai I lato mai le atua. Whamai le whai unga le whai upu lea o I lato uma foi o e alolofa I le ana le whanau. E alolofa foi I lato I lana whanau. O Yesu, o le alo o le atua, soifua. Whamai Yesu, a whai o outou, o le whanau a le atua, e ao ona outou alofa mai, ia te ao. The first sign that we know that you are a child of God, or a part of God's family, Jesus says, you need to love me. If God were your father, he says in verse 42, you would have loved me. Why? Because he says, for I proceeded forth and came from God, nor have I come of myself, but he sent me. The Apostle John also writes in 1 John chapter 5, verse 1, he writes these words. He says, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves him who begot also loves him who is begotten of him. Amen? Yes. That's the first sign. So we can now add to our answer, right? How do I confidently know that I'm a child of God? We can say, because I love Jesus? Yes. Amen. O le si vainga tātou te loa, e whamaile wai pue whasfu ma le tonu. Se ale mea e le langona e o tōu lau upu nei, o lewa te whesili Yesu tangata iuteia. Se ale mea tō te le langona e lau upu. E whamai Yesu, a wā tō te le mawhaia o na whaalongo I lau mata upu. The second reason that Jesus gives, the first is that if you're saying that you are as a child of God, if you belong to the family of God, number one, you must love me. The second part though, it's even more stronger. He says in 43, why don't you understand my speech? It's because you are not able to listen to my words. If we're going to say we're a part of God's family, number one, we need to be able to say that we love Jesus with all our heart. We love the Son of God. But number two, we also must be able to say that we can listen to his words. Not only that, we can take it further. We obey his words. That we love his words. We learned that last week, that we must lovingly be obedient to his word. And that's what Jesus is saying this morning. Fa mai le upo le atua I le nei tai au, na le fai mai ia upo Yesu, a wātou te le mawhaia o na whaalongo I lau upu. Peo le whainga tāne tangata iuteia a. Fa mai, o le atua lo mātou tamā. E fa mai Yesu, ana whaapea o le atua lo o tau tamā. Se manu tau te alo fa mai e te au. Ai se a foi fa mai Yesu, ai se a foi tau te le la ngona ai lau nei upu. A wā tau te le mawhaia o na whaalongo I lau mata upu. O le ale mata upu o Yesu. O le mata upu o Yesu o le salamo. O le mata upu o Yesu o le ola e whaamavau. O le mata upu o Yesu o le aso le ngata anga. Si tatou tilo I le mata upu o Yesu, whamaile Ioane tolu, whaipe se fulu ma le valu I le talanoanga a Yesu maniko temo. Whamai o le whaatuatua ia te ia, e le whaasalaina o ia. A o le whaatuatua
ua nofo sala nei lava o ia, a wā e lei whaatua o ia, I le moa o le atalii e toʻatasi a le atua. Le hale mataupu Iesu, o le mataupu Iesu, o le whaasalaina, o le whaasalanga, e iai le whaasalanga o le tangata le tali tonu. Taupu Iesu o lo maua le Ioane 5, whaipu e lua sifuru mal wha. Upo Iesu whai mai, e moni, o te whai atu, ia te o tou. O le whaalongo mai I la upu matali tonu, ia te ia na na awina mai au, ua ia te ia leola e wha vavau. O le alam taupu Iesu, o leola e wha vavau. Taupu e ono, whaipu e wha se folu, wha mai Iesu, o le nei fo I le fina ngalo o le na awina mai au, ia maua leola e wha vavau, e I lātou o e ba aile atali ma wha tua ia te ia. O le mata upu lea lea li whaola na te ena e tangata iuteia. Jesus says, if you are a child of God, if you are children of God, if you're a family of God, number 1, you must love me. Number 2, you need to listen to my words. Obey my words. What are his words? We find out that his conversation in John chapter 3 with Nicodemus, he talks about those who do not believe will perish. So he's talking about our eternity straight away. If there is a lack of unbelief, if there is a lack of belief, or if there is unbelief, he talks about that person perishing. In John chapter 5 verse 24, he talks about eternal life. And if we go to that John chapter 5 verse 24, this is what Jesus says in that verse. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life. Those are Jesus' words. In John chapter 6 verse 40, he says these words. He says, and this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life. These were the words of Jesus. Amen? These are the words that he was asking the Jews. He was saying to them, why don't you understand my speech? It's very, very clear. But he was saying, because you are not able to listen to my words. Again, we can say today, how do I know that I am a child of God? How can I confidently say that I am a part of the family of God? Number 1, may I suggest that we can say that we love the Son of God. Amen? Number 2, may I suggest that we love his word, that we keep his commandments, that we are obedient to the word of God, that as we listen, that as the word teaches us, that we walk by faith in the word of God. Amen? O le sila fesili, na ea whai ele o iai tātou I le ainga o le atua. Whelata o lai tātou te iai. A whai o te le o iai le ainga o le atua, e iai se si ainga o te iai, o le tali, I oe. E tali e Yesu le whai koe whāsu ma whā. A whai na tātou whai tauina whātasi. I'm going to read verse 44 because the question is, well, what happens if I'm not a part of God's family? Am I a part of another family? And may I suggest to you today that, yep, you are a part of another family. And it's in verse 44. Okay, all the English Bible readers, can you read verse 44 together? When you've got that, iya. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and a father of lies. Okay, does that ask the question? If you don't belong to God's family, you belong to the other family, huh? Okay. Whai tau mai whaatasi wha mole tātou whai koe whasfulu ia. Tau te whia whaira fo'i mea e tuina nau I ai lo o tau tamā. O le whasioti tangata ia tanu le amatanga.
e le I tū mau lava ia I le upu moni. Awa e le o I titonu lava ia te ia le upu moni. A tau tala ia I le tala pepelo, o lana lava lea e tau tala ai. Awa o le pepelo ia, ma le tama o le pepelo. O le malosi o le tali atu a Yesu I le fai upu lea a. Manatua, o loo tau mawhai Yesu e tatai le whaalongo a tangata iu teia, po tangata e ita ia teia, a ngai lana whiau o le whaalotanga. Manatua foi, o te manatua alo ta mai aso ia a whaitasi mai lo ta maa au te le whaalongo, a tonu e whai mai whaalua ai o te le whaalongo, o le whai mai whaatolu me le whai mai whaawha, e yeilo na malusi anga te isi. O ila, tātou te maua, a o tala noa Yesu ma tangata iutaia, mai le matau koe 5, matau koe 6, matau koe 7, matau koe 8, o loo whai atu Yesu, ia o tau tali tonu mai ia te au. Tali tonu mai ia te au. Time and time again, Jesus say, believe in me. I am from the Father. I am in the Father. So you can imagine after 4 chapters, Jesus is still saying constantly, you need to believe in me. But their unbelief is so great. O le tali tonu sa whaapea ona iei tu tonu tangata iutaia, o le matua matautia. O te masano la I loo mawhau ma loo whaita watu I le tusi, a tonu ua manao Yesu ina ia whaamalosi te isi le whiau. Ma whaamanino te isi, a whai o tau o whanaua le atua, ia o tau alofa mai a te au, ia o tau whaalongo I la upu. Ai whamai loa Yesu I lan whaipu e whasuma wha, whamai, o tau, nei lo o tau tama le ti a polo. Very, very strong words. Ai sea, o le loto lele an I whaola, ina ia whaalongo le tangata le tali tonu. Tonu lava e iai se filifilinga. Tonu lava e whaalongo mai. Au tatu mta apu le tai au le nei, whape whiao na mauti noa o au o loo iai I le ainga o le atua. Le ala watali mua le afa le launga. Sau le afa lona lua, a whai e le o oe o se tasi o le ainga o le atua, lona winga o oe o le ainga le tia apolo. E lei ma se si whai unga Ai sea, whamai Yesu le whai pue whasuma wha, whamai o tau, o lo o tau tamale ti apolo. Ai sea, tau te fia whaia fo I mea, e tuina nau I ai lo o tau tamā. O le malosi a le tala noa Yesu. E lua lava tamā o le lalolangi le nei ma le olanga le nei, nei whaapea tangata, le o autua na whaiwhi au mai le whakasa mai tupulanga lona 5 taluai le ai, e le o tātou tupuanga e whaolai nei tātou. Usonga tua whaafine, ua na o Yesu, na o lea lofa I le alo o le atua, na o le tausi I poloa inga a le atua. Tu salava po te sau mai le lenga o whaiwhi au. Ai a whai au noa lo uolanga ma Yesu. Lona winga, o te iei lesi a inga lea lea lawa tala no mai a Yesu, whamai, o tau na lo o tau tama le ti a apolo. E whao ngā fwoi la Yesu ia upu e whaamatala inai, ia winga o le ti a apolo, whamai, o le whasi o ti tangata ia talu le amatanga. Whamai e le itu mau lava ia I le upu moni, e lua lava vaenga e whaamatala ina I le ti a apolo e le atua, e Yesu. Mua, le whasi o ti tangata. Lua, o le tamā o le pepele. A tātou wa ai fo ila I ngai o inga a iuta ia, mua, o tumu I lātou le pepele. Lua, na lātou I lava ina ia whasi o ti ia Yesu. A whai ele o tātou o le a inga o le atua, lona winga, o le a inga, o le tamā, o le pepelo. Whamai le whai upuna ei, o le whasi o ti tangata ia tanu le amatanga, manatua, na pau le ulua I tangata, a tamu ma eva, ina ua, o so whaia pe whao so soina, e le ti apolo.
Na fasioti tangata mua kaino ona o le ti a polo. Whamaia upuna iai, whamai a wā e le o tonu lava ia te ia le upumoni, a tautala ia i le tala pepelo o lana lava lea e tautala ai. A wā o le pepelo ia, ma le tamā o le pepelo. Leo lo tala noi Yesu anga i utaia. E whamai le mua pe te rum tau poe 5 whai poe walu, ina ia mata la i tātou o e whaatuatua. Whamai, ia o tō whautauta, ia o tō mataala, ona o le ua whai o tō monafili o le ti a polo lea. O loo whea lualuai o ia, e pei o se leo na tangi, ua saili se tasi, e aina e ia. Tasi lava le mea na sawai le ti a polo, ina ia whaumatia ma fasioti. O le tamā, o le pepelo. This morning, if we're not part of God's family, the opposite can be true as well. Because Jesus says to the Jews, as he's talking to them, he says, you are of your father, the devil. In other words, you are the children of the devil. He goes to explain why. He says, the desires of your father you want to do. So he's saying, you're not part of my family, you're part of the devil's family. He describes the devil. He says that the devil was a murderer from the beginning. What does that mean? Right from the time of Adam and Eve, the devil ultimately tempted and man fell. Sin entered the picture right from the beginning. And he was a murderer. And it says that the devil does not stand in truth. He is a liar. He describes him at the end of that verse, and he says, for he is a liar and a father of it. So the devil is a murderer. He does not stand in truth because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources. I think your interpretation said from his own language. Yeah? Because he says, for he is a liar and the father of it. May I encourage our brethren today. May I encourage anyone who is listening today. As we ask that question, how can I confidently know that I am part of God's family? Because if the opposite is true, because if I am not part of God's family, Jesus is describing that there is this other family. And the father of that family is the devil. And the devil is a murderer from the beginning. The devil is a liar. He is the father of lies. In 1 Peter chapter 5 verse 8, Peter actually encourages and warns the believers, and he says, believers, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, or your enemy the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. In other words, the devil is seeking those who he can kill, steal, and destroy. So may I ask the question again, how can I confidently know that I am part of God's family? Because in the last part of our sermon today, Jesus actually finishes his words to the Jews in verse 45 to 47 with a challenge. Ele fai wino le tatou mata upule tai au leni, au e manatu I fo oi le fesili, e whaape whea o na avea au o se tasi o le aina o le atua. Lea la o tatou malama I le tala ya apera amo. Lea o tatou malama I le avea ai o I tatou o le aina o le atua, po se tasi o le whanau o le atua, ia o alofa I lona alo, ia o tausi I ana poloa inga, ia o usita ia le upu ua whetalai maa o mai ai le atua. Ai whamai Yesu le whai poe whasuma 5 e o le whasuma 7. Whamai Yesu ia iutaia. O ai e aso o tō na te whailoa mai sa uanga sala, a whai foi o te tautala I le mea moni, pe se a le mea tau te le tali tonu mai ai ia te au. Whasuma 7. O le mai le atua e whaalongo ia fionga a le atua. O le mea lea tau te le whaalongo ai, a wā e le mai le atua o tau.
A o tala noa Yesu ia iutaia. A o aungani Yesu ia iutaia. A o tala noa maa losi fo Yesu ia iutaia ma whape atu. O tou na le lo o tou ta maa le ti a polo. O le mafuanga, whamai Yesu le whasu malima, ina ua o tou le tali tonu. Whamai le whasu malifitu, ona ua o tou le wha longo. So o le upula le whai wina, le tato mata upula tai au le nei, o le tā ua o lo tali tonu, ma le tā ua o lo wha longo. Aisea, o mea ia lua, a whai e te le tali tonu, a whai e te le whaalongo, whamai le whai upe whasipun ma le fitu ia iutaia, o le mea le ato te le whaalongo wai, a wā e le mai le atua o tau. Le ale tali e Yesu ia iutaia, o tau na, mai lo o tau tama le ti a polo a. O le matau tia upu, o lo tato whaitawina. This, as we finish up, the final 3 verses says these words, and Jesus reflects back to the Jews that the reason why he's challenging their thinking around their descendants of Abraham, they say that God is our Father, and Jesus says, if God is your Father, you have to love me. If God is your Father, you would listen to my words. Then he goes and says, well, your father is the devil because you want to do his deeds. And he says in verse 45, and these are some of the words that I just want to highlight. Jesus says, but because I tell you the truth, you do not believe me. 46, which of you convicts me of sin? And if I tell you the truth, why do you not believe me? 47, he who is of God hears God's word. Therefore you do not hear because you are not of God. 2 key insights in those last 3 verses are these. That there's a big thing to play around what you believe. Jesus is saying, I tell you the truth, but you do not believe. I have no sin, but you still don't believe. 47, he says, it's he who hears God's words, therefore you do not hear. Can I just end us off with saying that there's something great about believing and hearing God's word. Hearing God's word and believing in Jesus Christ. Amen? Amen. So we asked this question right from the beginning. E whape whea ona avea oe o se tasi o le ainga o le atua. Leo tātou whaangongo le tai au le nei a. E whaatua tua le tangata o Abraham. Whamai na maa losi lo na whaatua tua. Whamai na tali tonu I le mea na fola ina. Whape na whoi o na whamaa losi me le upo le atua mo tātou le tai au le nei a. Whamai le atua a whai o le atua lo o tau tamā. And it's a tau o na alofa ia te ia. Na whai whoi o no whape atu le nei tai au. Ina ia tātou alo lofa I le alo o le atua. Whamai Yesu ina ia whaalongo I ana upu. Amen? Au e tali ele whesili lea. Ma whai ona tātou whape atu. O mea ia e ma whai ai ona whaamaonia lo tātou alofa I le atua. Whaamaonia I le avea o I tātou ma ainga o le atua. Awa a whai ele ia I tātou tono le ainga o le atua. E I tātou le ainga, lesi ainga a. Amen? So you probably answered yourself. Probably answered for yourself. How can we confidently know that I'm a part of God's family? Because everyone will say, yep, I'm a child of God. But Jesus clearly states this morning that we have to love the Son of God. That we must be obedient to his word. And Jesus goes on to say that we must walk according to his truth. Amen? Jesus says that I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. O le upuna le atua mo tātou le tai au le nei. Whamai le manatu au tua le Ioane lea o lo tātou whaitawina. Li tonu ai o tō
o Iesu o le keriso lava ia. O le alo le atua ina ia maua e fo'i le ola I lona suafa e outou o e talitonu. So just to finish us off today, the whole Gospel of John is wrapped up in this one verse. Number one, that the word that we read, that the whole Gospel of John was written so that we can believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God. And two, that by believing in him, that we have life in his name. Amen? Praise the Lord. So may you be blessed by God's word. May you be challenged by God's word. Can you take away that question today and ask it throughout the week? How can I confirm? Okay, I heard the sermon today. You know, am I living that every single day? Amen. Praise the Lord. Tawina ia whaamanuia le atua le tatou aina le nei tai au. Ono Yesu. Amen. And amen. Puno melo wao o le au teitei nei tatou. Let's tell it. Paptai tele tama. Paptai ono no whaamaoni. La upu o mātou whaanongolongo ai le nei tai au. Le fesili ua tuuina mai pe whapewheo na iloa ua vea u ma se tasi o le ainga o le atua. Pe ona tala noa Yesu I le au iutaia ma tala noa atu I le loto o le tangata o apera amu o lona whaatuatua ma tua ma losi. Le mātou alo lofa I a te ia le alo o le atua. Ina ia mātou tausia poloa ina papea o na tuuina mai. Ta mā awane a vei mātou na oe o na whaanongolongo. Ai a vei mātou oe usi tai I lau upu. Father, help us to be not just hearers of your word, but doers of your word. We bless your name this morning for your word. Thank you as you continue to encourage us and challenge us. In Jesus' mighty name we pray this prayer. And we all say, Amen and Amen. Praise the Lord. Ia ole atu nā tu tatu tamā.